kena 30 tarik edisi area strike Tipramo thabai kobokjak Bandhno ruk sagui जों kini jaga thainai phaikar jaga chini ompi bazar laidro chini ARDD office ni bwskang chini tini new spot ba location nai phaimani phaimajak phaikha chini borom ganang chini ex minister borom ganang chini member Kumar Jamatia sarno pila hambaya phagu tei chini bisingoro chini warriors ang khoroksa salia joto chini Tipramo thani warriors Komol tongo Raju tongo Devorsi tongo yang Subolda tongo tei Probir tongo joto no phaimajak phaikha tini ni press ni bisiti ang koiga musugo khana 30 tarik bon edisi area no tugui tumani bangi bon khaikha angke जों kaisa ni chini court demand chini greater Tipraland जों केन्द्र सरकारनि थानि si sangu state government ni थानि saya haini bagani जों u bon joto no lukurok jara chini Tripura o tongnai chini khaganang mayaganang lukurok omono जों political party hita naidi जों je congress pa khaiteng CPM pa khaiteng BJP pa khaiteng chini Tripura sa kusung oro tong thanga ni chini existence chini ostitto nanggo chini hukumu mukumu chini culture nanggo bono protection ni bangi जों tini omo haike chori khogui maharaj ni tei dulma bai जों oro jaga जों Tripura mo thai khlailai matong haini bangi salsani khana 6 am ni simi 6 pm that means 12 hours ba 12 ghonta ni bon khaijaknai sara Tripura peacefully mo kaisa bon khaijaknai haini bangi chini Tripura ni jara lukurong nang koiga musugo please nira Bandhno mane jabaidi support khaidi jara official staff tongnai jara department tongnai nira jotono bon salsani Bandhno chini jehetu chini 19-20 दफा oro ha saka tong thang ni bangi kathang tong ni bangi chini rights no जों magani bangi si जों bon khai tongo nini ani hoya gei Bandhno support khai di hongoi jotono tewaisha on behalf of 41 Ompinagar constituency ang khorsa total emlengei u amchaini ang jotono koijaga haisi peacefully ke जों joto Bandhno palai leinai asung hambai